Nithini wa kaunti ya Naikuru na kio gicigo kia ubunge ni kia Gilgil ituura niria Kapkures kuria turakorana na Lorna Kagericha Oyuga. Uria ni mwarimu wa mwanya niamu mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta anagerera moko-ini make thukuru-ini wa St Mary's guku Nairobi. Niambia tumekuona kwa internet. No ekoriria atia agithomithia mwana wa mutongoria. Kubu niko twathiaga practical work. Lady North Home. Lebu kugekorwo nienda neirwo kirathi cha babies. Twana turia tunini. Na niguo Uhuru agioka kirathi kiu, arehirwo kirathi kiu. Ota mwarimu o wothe wa nathari onake ni athakaga na arutwo ake haria aratutariria ekorire eno rata wa mwanya na Uhuru thutha wake kurehwo thukuru-ini ucio. Akwira riu we ni barathi yakwa ri ni ekuhaica ng'ong'o uthie na maru na moko uguo ta na akaikarire gukwa gutwarage ta barathi. Na tondu mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ahuthagira guoko gwake kuomotho, Lorna no arathie na mbere na gututariria uria anjiriirie kuhuthira guoko guku. Sasa ni andikaga nginya munyite guoko kou muoni uria ekwandika na komotho. Na ndingehota kumuhura. Ona waruta karamu irio wekere guoko guku kungi. Warora nako guokora nacokirie guoko kuriku kwa komotho. No to mwana wa mutongoria wa bururi athomithitie anathomithia ciana cia tongoria megatu guku bururi-ini. Ngei uchengoneko kwa hiyo shule tu. Thutha wake kuonekana mwarimu mwirutiri na wina kio kia mwanya, hau niho onire mweke atakariganirwo muturire-ini wake. Nikapewa scholarship ya kwenda Japan. Na nafikiri hata mmeona kwa hiyo certificate hata na barua ile niliandikiwa na wanakamati ikiwa mama Uhuru ndiye alikuwa patron wa hiyo shule. Umuthi uyu ino ni imwe ya thukuru iria Lorna anjiriirie na hatari nganja nionete matunda ma kio giake niamu riu njiarwa na njiarwa iri na mweke kana mieke ya guthomera thukuru-ini ino kuhitukira ikinya akinyukirie miaka ya tene. No ona thengia ya gukorwo ekite maya mothe muturire wake nduigana kuiganira kana gukinyanira toria erigagirira niamu muturire wake riu ni muritu makiria riu ukuru-ini wake toria aratutariria na ruo ruingi. Siwezi enda kibarua juu siwezi kusimama kwa muda. Sinaona mguu yangu ilitokana kwa joint. Sasa nikisimama kwa muda ina loose nerves mpaka saa ingine hata naanguka chini. Sasa nikipata usaidizi naweza ruka kama ndege. Na tutarikitie tukamuria angikagia na kanya ga gucemania na mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ri angimuria atia. Kile nitamwambia mimi nilikuwa naangalia wewe psychologically na nikajua kile unataka. Sasa wewe nilikufunza ile nilikuwa na wewe ujiangalie, angalia mimi ninahitaji nini na ninyamaze. No akorwo atari na ngumo nene kana agato thiini wa bururi wa Kenya no gikeno kinene ni kiria ki ngoro-ini yake ni gukorwo nionaga mamwe ma maria anathomithia mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta riria ari munini ni makoragwo makimuteithiriria gukorwo agitongoria bururi na gikiro kia iguru. Handu-ini ha Kameme TV kuma gicigo kia ubunge kia Gilgil thiini wa kaunti ya Naikuru, njitagwo Njenga wa Wambui.